Dobar dan. Nastavljamo priču o konzervativizmu mitropolita Stevana Stratimirovića, čiji će period stolovanja Srpskom crkvom, kao i period vladanja Franje I. Austrijskim carstvom, obeležiti de facto područje period od 1790. godine od Temišvarskog sabora pa do revolucionarnih događaja 1848. odnosno 9. godine. To je period određene nacionalne stabilnosti, konzervativizma, ali i značajne nacionalne dinamike kojim je na određen način upravljao ili bolje reći uticao sam mitropolit Stratimirović. Kad kažem Stevan ili Stefan, to su gotovo sinonimi. Ranije se govorilo Stevan, sad je mnogo modernije da se kaže Stefan. Slovo F je kasnije ušlo u srpski jezik. Nije bilo, pre toga su govorili za to ime Stepan ili Stevan, to su bili sinonimi. F je de facto grčki glas koji je se ušao ranije u srpski jezik preko carskih titula, odnosno vladarskih titula, da bi vremenom se ponovo vratio putem Turaka koji su ga takođe usvojili od Grka. Tako da često govorimo Stevan i zanimljivo je da se gotovo niko nije zvao Stefan, već su se svi zvali Stevan na području Karlovačke mitropolije u značajnom istorijskom periodu. Ali recimo da su to sinonimi. Kao što smo rekli, Stevan Stratimirović je bio veleposednik plemić iz Kulpina, koji osloncem na austrijski dvor uspeo da se probije na čelo Srpske crkve i to veoma jednom prečicom. Takođe, čovek je imao značajne veze i uporišta u merodavnim austrijskim, odnosno bečkim krugovima. Međutim, on je, kao što smo rekli, pored toga što je bio i, da kažemo, u austrofilnoj poziciji, neka vrsta austrofilnog realizma, takođe je bio i značajno rusofilne orijentacije, a na prvom mestu se borio i za srpski narod i oslobođenje srpskog naroda, ali pod veoma specifičnim, iznijansiranim momentima koje ćemo pokušati i da detaljnije razložimo. Naime, u periodu samog, da kažemo, početka stolovanja i mitropolita i vladanja cara, dolazi do Napoleonovih ratova. Austrija je ugrožena, njene provincije u Italiji, Dalmaciji, mnoge druge su na udaru Napoleona. Austrija u više navrata gubi rat sa Napoleonom, čak austrijski car udaje svoju ćerku za Napoleona kako bi nekako kupio mir. Dolazi do promene svakako ratne sreće nakon Napoleonovog debakla u Rusiji, nakon čega na kraju će Austrija diktirati mirovne odredbe i pokušati da na taj način de facto se oporavi od Napoleonovih ratova. U celoj toj situaciji u kojoj pričamo dolazi do jednog dodatnog fenomena, a to je prvi srpski ustanak koji, kao što znamo, izbija upravo zbog tog nekoga načina odnosa Dahija prema Srbima, seče Kneževa i jedne situacije u koje dolazi upravo u fazi najokorelijeg trenutka decentralizacije Osmanske imperije. Ne decentralizacije kao nekog zdravog procesa, nego gubljenja snage centralne vlasti gde različite paše pokušavaju da se na različite načine ponašaju i dolaze do potpunjenja njihove samovolje. Oni pojačavaju značajno pritisak prema Raji, ali takođe oni gledaju da svoje danke ne uplaćuju, odnosno delove koji su im potrebni da šalju za Carigrad, odnosno potonji Istanbul, i tu dolazi do jedne specifične situacije, jer generalno nakon prestanka osmanskih nadiranja severno od Save i Dunava dolazi do jednog perioda, naravno tu moramo uzeti u obzir
sukobe koje su Osmanlije imali na jugu i na istoku, u njih trenutno previše ne ulazimo, dolazi do jednog perioda značajnog osipanja turske moći do dekadencije njihove države, koji jednostavno zbog svoje ogromne veličine neće odmah propasti, nego će vremenom propadati. Politički interes Austrije u tom vremenu je da na neki način ona ima što slabiju Tursku na svojim granicama, ali s druge strane često im interes i da imaju Tursku, a ne neku drugu državu koja bi možda mogla da bude neki faktor potencijalnih sukoba ili pobune stanovništva. I to je neka konstanta koja je de facto nastala nakon završetka austro-turskih ratova. Sam prvi srpski ustanak u početku nailazi na značajnu podršku Austrije, ne toliko direktnu, koliko se upravo dozvoljava mitropolitu Stratimiroviću da on bude taj neki, danas bi rekli, frontmen ili organizator podrške. Organizuju se Srbi iz monarhije koji zaista, možemo reći, u potpunosti finansiraju i daju sve vidove pomoći ustanicima u Srbiji. Neka istorijska je procena da ustanak u Srbiji ne bi mogao da izdrži duže od godinu dana da nije bilo podrške severno od Save i Dunava, koja je pre svega bila izvedena zahvaljujući srpskom građanstvu i trgovcima. Samo da napomenem da je mitropolit organizovao, recimo, da se najpoznatiji livci crkvenih zvona Srbi prebace u Srbiju kako bi lili topove, da on sam, iako je bio u značajnoj, ajde da kažemo, šizmi sa Dositejem Obradovićem, jer je Dositej bio nosilac te neke svetovne ideje. Sad mi često smo skloni crno-beloj postavci. Nije Dositej Obradović sam po sebi bio anti-crkven, ali on bio protiv toga da država bude i da društvo bude klerikalno po svom sastavu, to je da ne može crkva svojim dogmama i pravilima da uređuje život, ali da ta potreba za crkvom, za verom kod građana i dalje bude slobodna. I ono što ne treba da zaboravimo da je on veći deo svog života i kad se razmonašio proveo po manastirima i crkvama gde je živeo i stanovao. I u tom smislu, iako je postojao konflikt između Dositeja i mitropolita Stratimirovića, postojala je jedna zajednička crta, a to je želja da se sprovede prosvećenje srpskog naroda. I za to je Dositej bio i pogodan Stratimiroviću, jer suštinski gledano, pre prvog srpskog ustanka, sa izuzetkom Vuka Karadžića i nekoliko pojedinaca, bukvalno, narod na području Srbije, koja se nalazila pod Osmanlijama već vekovima, je bio nepismen. Uglavnom su postojala neko slabo poznavanje slova pri crkvenim krugovima i na taj način postojala je snažna potreba za opismenjavanjem i za emancipacijom, zašto je Dositej bio veoma pogodan. I Dositej odlazi u Srbiju i njegova, kako da kažemo, uloga je nesporna, a i tu Dositej dobija neku vrstu slobode, jer više ne mora da bude pod samom sukobu na istom području sa Stratimirovićem, već može da svoje zamisli samostalno ostvaruje. Veoma je zanimljivo da upravo radi prosvete i pomoći državi sam Stratimirović šalje svog ličnog sekretara Ivana Jugovića, odnosno Jovana Savića, koji će značajno doprineti formiranju državnosti i formiranju prosvete organizacije na području ustaničke Srbije, s tim da će i on ući u značajan raskol sa Stratimirovićem, upravo taj njegov teokratski moment kritikujući. I ono što oni nisu mogli možda dobro da shvate, to je taj Stratimirovićev konzervativizam koji je maksimalno podržavao ustanak u Srbiji, ali do te mere da ne uđe u konflikt sa Austrijom, nego da to budu stvari koje su prirodno uklopive. Takođe imamo i primer Božidara Grujovića, Bože Grujovića, koji je isto kao pravnik, kao kadar iz Karlovačke gimnazije,
delegiran u Srbiju upravo radi kodifikacije zakona, radi učešća u organizaciji srpske državnosti. Brodovi iz Sremske Mitrovice i iz Zemuna su konstantno plovili, prevozili su žito, prevozili su oružje, municiju, prehrambene proizvode i zahvaljujući njima čitav tok srpskog ustanka uspeva da se održi. U jednom momentu dolazi i do značajne diskrepance, naime Austrija zvanično ulazi u fazu gde se dogovara sa Turcima da više ne podrži turski ustanak, jer turska percepcija postoje da to više nije ustanak nezadovoljne raje protiv Dahija u želji da taj, kako se zove, se vrati pravedan sistem ili pravedniji sistem sa centrom u Carigradu, već upravo da dolazi do nacionalnog osamostaljenja i obnove državnosti, što Turskoj ne odgovara. Sam Stratimirović smatra, a to će kasnije i doći do takvih ideja u drugom srpskom ustanku, da Srbi u tom momentu treba da se bore za status Vlaške ili Moldavije, to jest da budu posebna, ali vazalna, zavisna kneževina u okviru Osmanskog carstva i da to bude neki ustanički cilj, neki prvi stepen u budućem osamostaljivanju. Znamo da su Vlaška i Moldavija, odnosno te dve rumunske pokrajine, godinama, odnosno vekovima imale taj položaj gde su one imale određenu unutrašnju samostalnost, ali su morale da isporuče Turcima određeni danak i svakako imali su turske posade u značajnim gradovima i na putevima. Zanimljivo je da već 1804. dolazi do jednog od najznačajnijih nacionalnih programa među Srbima, koje će u stvari biti temeljna črtanija koje će ga kasnije samo de facto razraditi. To je takozvani memoar mitropolita Stevana Stratimirovića. Često ga mi preskačemo. Memoar je sastavljen na veoma jedan delikatan način. Naime, taj memoar je putem jednog Srbina koji je bio učitelj ruskih carevića i blizak Stratimirovićev prijatelj i saradnik, koji je takođe sa područja Karlovačke mitropolije bio, sa područja, da kažemo, Potonje Vojvodine, prosledio ruskim carskim krugovima, gde on izanaliziran i pročitan. Svakako je Stratimirović gledao da ga uputi tamo, a da to ne bude u dosluhu sa austrijskim vlastima. S druge strane, pošto smo rekli da je špijunski sistem postojao i da se znalo da će on biti u jednom momentu obelodanjen, on je imao takav ton da se nigde on ne pokaže kao anti-austrijski i anti-habsburški. Stratimirovićev program je podrazumevao nekoliko stavki. Prva stavka je bila da dođe do oslobođenja i ujedinjenja nekoliko, da kažemo, kako on percipirao, srpskih pokrajina. To bi bila Srbija koja bi obuhvatala Beogradski pašaluk i susedne nahije, ajde da kažem negde otprilike današnja teritorija Srbije. Uvek do kraja moramo da spekulišemo koliko to duboko ide u Makedoniju, Kosovo i Rašku. Nesporno da bi se to spojilo sa Crnom Gorom. Takođe, Crna Gora bi bila deo te oblika srpske državnosti i Bosna i Hercegovina. On bi tome dao naziv Slaveno Srbija, da bi to bilo otvoreno i za dalje ujedinjenje sa Bugarima i drugim istočnim narodima, koji bi bili Sloveni i Srbi. Svakako, taj koncept se ne bi odnosio na Srbe pod Habsburškom monarhijom, ne bi se odnosio ni na šta severno od Save i Dunava, obzirom da su Srbi tu svoju autonomnost trebalo da ostvare u okviru Habsburške krune i na taj način je on jednako podcrtao da on nije anti-habsburški, da on i dalje podržava svakako lojalnost austrijskom caru, što nije bilo, kako da kažem, neistinito. On je zaista bio čovek koji je od svog rođenja bio sastavni deo austrijske elite i zalagao se za njeno održanje. Takođe, ono što je veoma značajno,
on je predviđao da srpski knez, odnosno vladar te slaveno Srbije, bude jedan od ruskih carevića koji bi došao i postao vladar Srbije. Na taj način se povezao sa ruskom krunom. Ukoliko ne postoji mogućnost za time, on je prihvatao da to bude jedan od najbližih nemačkih srodnika ruskog cara, ali koji bi morao da uđe u pravoslavlje i svoju decu da krsti u pravoslavnoj crkvi. Ono što je zanimljivo, Rusi su napravili značajnu analizu ovoga dokumenta, međutim, Rusima bi to značilo pojačanje sukoba sa Turcima i moguće uvođenje u sukob sa Englezima i drugim evropskim silama, što njima tada svakako nije bio interes i oni se nisu negativno izrazili vezano za ovaj memoar, ali ga nisu ni prihvatili. I tu ćemo i videti kako je sama ruska pomoć na ustaničku Srbiju tekla i koji su načini bili uticanja, od toga da je pokušalo da se i preuzme u jednom momentu vodstvo i da se kasnije pomalo ta situacija pacifikuje, sve zavisno od, u suštini, interesa koje je imala sama carska Rusija ili, kažemo, Ruska imperija u tom konkretnom događaju. Pod uticajem, odnosno ne kažemo pod uticajem, ali osnaženo saznanjima vezanim za prvi srpski ustanak, postojale su određena gibanja i na području same Habsburške monarhije. Postojale su različite graničarske pobune još negde od 1793. godine, koje su dalje nastavljane. Bilo je buna ne toliko velikih i značajnih, ali ih je često bilo, čiji je osnovna ideja je bila u tome da se razvije nekako ideja borbe protiv čestih mobilizacija i protiv uključivanja graničara u feudalni sistem. Naime, to je period Napoleonovih ratova, gde Srbi nisu smatrali da su na adekvatan način uvaženi zbog svog učešća, a masovno su slati. Postoji činjenica da je u samim austro-turskim ratovima koji će prethoditi svemu značajan broj Srba izginuo, negde se računa čak oko 50.000 graničara da je platilo. Naravno, nisu svi graničari bili Srbi, ali značajan deo Srba je stradao u tome, što dovodi do određenih nevolja, a pre svega nevolje stvaraju preplitanje feudalnog i vojnog dela. Upravo u toku Prvog srpskog ustanka dolazi do pobuna u Sremu. Naime, do prve inicijative da dođe do pobune dolazi u mestu Voganj, gde ne izbije u samom Vognju, već odlaze u Frušku goru od Voganje ravnica. Teodor Avramović, Voganjac, pokreće bunu protiv feudalne porodice i poziva sve ostale seoske kneževe, lokalne kneževe. Tu se i iriški knez, koji se isto zove Teodor Avramović, zvani Tican, uključuje. Tican je mlađi od Voganjca. Voganjac je neka mirna struja, ajde recimo da je Tican više jedna buntovna struja. Meni je lično veoma nejasno i dan danas da se dva istorijska lika, jedan je rođen u Jasku, jedan u Vognju, što je neki 14 kilometara razdaljine, identično zovu i prezivaju, a da čak ni austrijska stroga istraga kasnije je sprovedena, njih ne dovodi ni u kakvu rođačku relaciju. Čak sam sklon da ide, tu možda došlo do određene permutacije imena ili naziva, ali konkretno nisam se bavio tim ustankom, iako postoje brojni austrijski dokumenti, jer kao što sam rekao, Austrija je tada bila policijska država i svako gibanje je bukvalno, svi koji su učestvovali u pobuni kasnije su morali da daju svoj iskaz i da se napravi evidencija samih događaja. Ovaj ustanak se diže i širi, on se gotovo fizički spaja sa područjem ustaničke Srbije, međutim,
iako on je pre svega, kako da kažemo, socijalna pobuna zbog preteranog kuluka i feudalnog poreza, pre svega je počeo kao negodovanje prema jednoj konkretnoj porodici, kasnije i prema celoj toj situaciji da vremenom kako se granica sužava, graničari postaju zavisni seljaci, odnosno kmetovi. Sretimirović aktivno ulazi u pobunu ovog ustanka. Prvo on odlazi na područje ustaničko i uspeva da ubedi značajan broj ustanika da oni jednostavno odustanu od svojih antifeudalnih zahteva, da na neki način biće izvršena potpuna amnestija, samo da odustanu i biće sproveden red, austrijska država će garantovati da neće više biti prekoračenja bilo kakvih zahteva od strane feudalnih porodica i on tu uspeva konkretno tog Voganjca i deo ustanika da pacifikuju, oni odustaju od svojih revolucionarnih nastojanja, s tim da Tican nastavlja dalje svoju borbu, on pokušava u nekim sremskim mestima de facto da napravi jednu malu neku ustaničku vojsku i državnu strukturu, međutim, doći će do značajnog poraza njegove vojske. Možemo reći da je Stevan Sretimirović bio potpuno protivan njemu i da je učestvovao aktivno u gušenju ovog pokreta. Sam Tican je izašao sa značajnim antiklerikalnim stavovima u tom momentu, smatrajući da ta sprega pravoslavne crkve i austrijskog dvora u stvari šteti samom srpskom narodu i njegovom opstanku tamo. Možemo reći da je Tican u značajnoj meri bio i nerealan, očekujući da će se Karađorđe uplesti u ove sukobe. Srbi po Ticanu su zaista bili oduševljeni idejom da je stvorena srpska država, da postoji srpski ustanak i da oni mogu da se spoje sa tom državom, ali nisu shvatili jednu situaciju da je Karađorđeva država u značajnoj meri bila zavisna od Sremskih Karlovaca, odnosno od Stevana Stratimirovića i sem individualnih slučajeva i neformalnih kontakata, ustanička Srbija ni na koji način nije pomogla Ticanovom ustanku, Ticanovoj buni. On je bio savladan, pokušao je da pobegne u Srbiju, bio je uhapšen, čini mi se, u Binguli i razapet, ubijen razapinjanjem na točak u Irigu kako bi se poslala poruka šta se dešava sa ustanicima koji ne žele da prihvate amnestiju ili bilo kakav, da kažemo, kompromis ili dogovor. U tom smislu dolazi i do nekoliko različitih kritika među Srbima. U vojnim krugovima postoje čak oni koji kritikuju Stevana Stratimirovića, ali iz jedne malo nerealnije pozicije oni smatraju da on nije dovoljno proruski i da on na taj način u stvari šteti srpskom pitanju, ne shvatajući da ni sami Rusi nisu dovoljno proruski u smislu koji oni očekuju, a to je da na neki način dođu i pomognu u rešenju srpskog pitanja na Balkanu i u tim obroncima Južne Ugarske u Sremu. Ne shvataju, odnosno postoji taj neki kult Rusije u tom momentu, dve vrste kulta Rusije kod Srba. Jedan je o tom postojanju snažne pravoslavne države i jednog ruskog cara koji je gotovo božanstvo, koji je neki svedržitelj, koji udarcem o sto rešava srpsko pitanje i vraća pravoslavlju slavu i sjaj, koji je donekle nukleus tog nekog srpskog autoritarnog načina razmišljanja i postoji kod građanstva koje možemo reći da polako klizi ka tom obliku liberalnog građanstva, značajan uticaj ruske kulture, književnosti, neke ideje panslavizma, ali panslavizma kao jedne participativne tvorevine gde bi svi slovenski narodi se oslobodili od tuđe vlasti i na neki način mogli da sprovedu svoje nacionalne i liberalne građanska očekivanja 19. veka. To su te koncepcije koje su donekle slične, ali imaju i različite uglove u svom doživljavanju. Nakon gušenja prvog srpskog ustanka dolazi, kako da kažem, do daljih učvršćivanja pokušaja razvoja prosvetnog sistema kod Srba u monarhiji. Stratimirović, zahvaljujući svojim kontaktima u Beču,
uspeva da dozvoli vođama ustanka da pređu na austrijsko područje, obezbeđuje im egzistenciju na području Austrijskog carstva. Takođe i za vreme samog ustanka sve moguće srpske delegacije koje su išle u Austriju i u druge centre evropske radi diplomatije, radi dogovora, bile su u stvari finansirane od strane Karlovačke mitropolije i podržane. U onom periodu kada je Austrija okrenula leđa zvanično, da kažem, uvela neku vrstu sankcija prema podršci srpskom ustanku, prećutno uz značajnu korupciju određenih austrijskih organa nastavlja da teče plovidba lađama i snabdevanje srpskih ustanika i možemo reći da je tu upravo tom nekom dvostrukom politikom mitropolit Stratimirović odigrao veoma značajnu ulogu. Glavni njegovi unutrašnji oponenti su upravo bili poklonici takozvanog jozefinizma, odnosno prosvetiteljstva, poput Dositeja Obradovića, a kasnije i njegovih, da kažemo, bivših pulena, poput Ivana Jugovića, Božidara Grujovića i mnogih drugih. Takođe, ono što je zanimljivo, da u periodu stolovanja Stratimirovića postoje i neki poslednji trzajevi pokušaje da Srbi uđu u Uniju. Pre svega do toga dolazi na području Dalmacije i ono što mu je još mnogo, u stvari, fizički i jurisdikciono bliže, a to je na području Velikog Varadina. Veliki Varadin, to je mesto koje se danas nalazi u Rumuniji, ne može reći mesto, to je grad otprilike tu negde možda malo manje ili jednak sa Novim Sadom. Oradea Mare se zove na rumunsk, Nađ Varad na mađarskom, mislim da je Grose Varadije na nemačkom. U tom periodu, u samom Aradu i Velikom Varadinu, gledano istorijski unazad, bilo je značajnija srpska populacija nego kasnije kad se došlo do tog centriranja ka Novom Sadu i ka Vojvodini, da ne kažem kasnije od stvaranja jugoslovenske države, gde to ide u pravcu svakako okvira te države. U Velikom Varadinu dolazi do pokušaja unijaćenja i tu jednostavno mora da i dođe u, kako se zove, sukob sa katoličkom crkvom, ali on uspeva, Stratimirović, da nekako izvuče Srbe iz pritisaka Unije, što je jedna od njegovih značajnih vrednosti. Možemo reći da je imao u građanstvu liberalnom određenu opoziciju, ali da su postojali i konzervativniji od njega sami krugovi. Ono što je veoma zanimljivo, to je činjenica da je on uspeo da doprinese nečemu što je u stvari osnivanje Matice Srpske i da uspe nekako da utaba taj rad Matice Srpske i da taj letopis može da prolazi austrijsku cenzuru. Nakon osnivanja Matice Srpske 1825. 26. u Budimu, jer Budim je tada značajan kulturni centar Srba, dosta dugo prvo će taj centar srpske kulture u monarhiji preći iz Beča, koji nije bio toliko populisan Srbima, ali imao srpsku trgovačku elitu u njemu. Vremenom će se, kako će dolaziti do jačanja Ugarske u okviru Austrije i shvatanje da Srbi u stvari su na ugarskom području, bogato srpsko građanstvo iz Budima, sa ostrva Čepel, iz srpskog Kovina, odnosno mesta Rackeve, Sent Andre i oni koji će poslom težiti zbog trgovine, obrazovanja da idu tamo, preuzeće primat od samoga Beča, a veoma uskoro u narednih, recimo da kažemo, 40-50 godina, ako ne i ranije, Novi Sad će preuzeti primat od samoga Budima, no da se ne lažemo, kad je Novi Sad osnovan kao slobodan kraljevski grad, odnosno neposredno pre njega, ne smemo zaboraviti da je eparhija Bačka u Novi Sad preneta iz Segedina, jer je u Segedinu stolovao srpski vladika i Segedin je bilo to neko područje gde se smatralo da je značajnija srpska kultura nego u samom Novom Sadu, pa je to vremenom korigovano. Matica je u početku, kako se zove, bila takođe protivna Vukovoj reformi, zajedno sa, kako se zove, mitropolitom Stratimirovićem, i tu smo rekli da će de facto na kraju
Vukova reforma uspeti samo zahvaljujući tome što će Jernej Kopiter kao austrijski cenzor u jednom momentu shvatiti da je čak više možda u interesu Austrijskog carstva da Srbi govore svojim jezikom nego sa nekim tim istoricističkim pomalo hibridom koji je veoma sličan tadašnjim ruskim govorima, iako meni lično je taj slaveno-srpski izuzetno lep jezik, čak sam ga na fakultetu u okviru određenih predmeta i učio, ali možemo reći da se van crkve i određenih, kako da kažemo, otmenijih krugova, taj jezik među Srbima nije u svakodnevnom životu ni koristio. U periodu Stratimirovićeve vlasti dolazi i do otvaranja jednog značajnog crkvenog problema. Naime, to je problem vezan za pravoslavne Rumune ili kako su oni tada nazivani Vlasima. Naime, vremenom dolazi do svesti kod Rumuna da oni suštinski imaju pravo na sopstvenu organizaciju pravoslavne crkve, da koriste svoj liturgijski jezik, jer oni su toga koristili pre toga na području Karlovačke mitropolije koji su pripadali, koristili su srpski, odnosno slaveno-srpski, da imaju dostupne knjige, da imaju škole na rumunskom jeziku. Sam mitropolit Stratimirović je ekstremno protiv toga, iako rumunski kler je školovan pod njegovim okriljem u Karlovcima i svuda, smatrajući da su Rumuni de facto nekakvi više prostaci, odnosno nekakvi čobani koji su se spustili vremenom sa brda i naselili u Banatu, Erdelju, Krišni, da su došli na gotovo jer su srpski donatori, ktitori, građani stvorili crkve, izgradili škole, što je donekle bila istina, a i među samim Rumunima je dolazilo do određene vrste srbizacije, jer su upravo kroz obrazovni školski sistem smatrali da je mnogo elitnije da daju sebi srpska imena, da koriste određene srpske reči, što je jedna potpuno nerazjašnjena situacija i do dana danas, jer mi Rumuni kao da živimo na dve planete, više se bavimo situacijom na Madagaskaru nego u Rumuniji s kojom imamo prirodnu granicu, odnosno nemamo prirodnu granicu, de facto imamo samo administrativnu granicu sa Rumunijom koja je jedna od najvećih sila koja ima 20 miliona stanovnika, značajnu vojnu, političku, ekonomsku moć i možemo reći najjača država u regionu i ono što je za nas od ključnog značaja država sa kojom Srbija i Srbi nikada nisu ratovali, najveći suštinski problem je bilo crkvena organizacija u 19. veku. Vremenom će se to rasplitati, Rumuni će početi da zidaju sopstvene crkvene objekte i doći će na kraju i to ne zahvaljujući kompromisu, nego zahvaljujući kasnije ugarskim vlastima do razdvajanja te dve crkve. Ono što nisu dobili od Srba, Rumuni su uspeli da dobiju od ugarskih vlasti podršku za stvaranje sopstvene mitropolije i tu mislim jedna od ključnih grešaka samoga mitropolita Stratimirovića, upravo iz razloga što nije dozvolio, nije video šansu u tome da dozvoli određenu rumunsku crkvenu autonomnost u okviru pravoslavne Karlovačke mitropolije i na taj način da on bude neka vrsta ktitora rumunske crkvene samostalnosti, odnosno autonomije, i na taj način da predstavi da je to u jednom bratskom hrišćanskom pravoslavnom duhu izvedeno, već je bio veoma protivan toj situaciji i na taj način doveo do određenog, da kažemo, nacionalnog raskola, jer situacija je takva da u određenim mestima je čak i kod određenih ljudi postojala i fluidnost identiteta. Recimo, kasniji karlovački mitropolit patrijarh Prokopije Ivačković je čovek kog svojataju i srpska i rumunska crkva, koji je bio srpski patrijarh, ali je bio de facto i rumunski vladika. I to pokazuje da je u narodnom periodu postojala ta fluidnost, a da li je Prokopije Ivačković Srbin ili on Prokopije Ivački, ne znam kako se kaže na rumunskom, gotovo identično, on čovek se nikad nije rekao ja sam Srbin, nisam Rumun, niti ja sam Rumun, ja sam Srbin, a bio je značajan, da kažemo, veliki Srbin, isto ko što je značajno doprineo i
razvoju rumunske kulture i obrazovanja i možda su te neke stvari mogle da se gledaju na taj način da ne bude oštre podele i konflikta oko same crkvene organizacije, jer činjenica da je postojala značajna rumunska populacija koja je dolazila u tu srpsku crkvu pri Karlovačkoj mitropoliji nije mogla da se ignoriše i nisu mogli oni jednostavno da nestanu ili da svi počnu da govore crkveno-srpski jezik. Suštinski gledano, period stolovanja mitropolita Stratimirovića je nešto što je de facto period koji nije bio bogat bilo kakvim tenzijama, bunama i drugim potresima Srba vezano za sukob sa Habsburškom krunom. On je uspeo to maksimalno da, danas bi rekli, ispegla, da pacifikuje, da normalizuje. S druge strane, ono što je značajno, on je u tom periodu uspeo da uz saradnju sa Austrijom izdejstvuje maksimalno nekonfliktno koliko je mogao za razvoj srpskog društva, da doprinese stvaranju ili dozvoli stvaranje srpskih kulturnih i školskih ustanova, da značajno doprinese izgradnji srpskog građanstva, njegovim školovanjem, pa čak i njegovim stipendiranjem određenih školovanja i na taj način da udari fundament ili temelj onome što ćemo smatrati kasnijim srpskim pokretom, nevezano od svog konzervativnog usmerenja. Hvala vam na pažnji.